Kada dođe Badnje veče, svi očekujemo čuda. I čuda se zaista i dogode. Događaj koji je opisan u ovom tekstu nije samo primjer čuda Božjih u životima ljudi, već i portret ljudi čija su srca ispunjena ljubavlju, požrtvovanjem, plemenitošću i naravno verom. Od detinjstva sam verovala i očekivala čudo na Badnje veče, ali godine su prolazile i ništa se posebno nije događalo. Ipak nisam gubila nadu. Čak i sada, u svojim 30. isto se osjećam kao kada sam bila dete. Nikada nisam imala puno materijalnih stvari i zbog mnogo razloga nisam osnovala porodicu, ali duboko u sebi sam verovala da će se sve to promijeniti. Drugarica me je pozvala te godine da zajedno provedemo Božić. Odbila sam jer nisam imala novca za put i za poklon. Moja prijateljica je osjetila zbog čega neću doći, pa mi je rekla da dođem obavezno, a da će ona sići i platiti taksi kad stignem. Morala sam da prihvatim. Bilo nam je mnogo lepo i radosno na Božić. Kada smo se sljedećeg dana probudile, krenula sam kući. Moja prijateljica je zaboravila da mi da novac, pa sam krenula peške. Hodala sam i razmišljala o svojoj samoći. Veoma je teško kada treba da se vratite na posao koji mrzite nakon prelijepog Božića. Čak sam i plakala zbog toga. Onda odjednom sam se sapljala o veliki novčanik koji se nalazio na trotoaru. Otvorila sam ga i iznenadila jer je bio pun dolarima i evrima. Čekala sam jedno vrijeme da se vlasnik vrati i da mu dam novčanik, ali niko se nije pojavio. Bilo je hladno, pa sam otišla kući. Kod kuće sam ponovo otvorila novčanik i pronašla ime i prezime vlasnika na nekoj polisi osiguranja. Onda sam na internetu pokušala da nađem vlasnika sa tim imenom i prezimenom. Konačno sam ga pronašla i poslala mu poruku da mi kaže gdje živi i da ću doći. Kada sam stigla, Georgije je bio kod kuće sa 2 prijatelja i ljubazno me primio. Nijednog trenutka nije prestajao da gleda u mene, a ja sam se zaljubila na prvi pogled i nisam znala da li je oženjen. Objasnio mi je šta ima u novčaniku pre nego što sam mu vratila, da bi bila sigurna da je bio njegov. Onda me je Georgije dovezao kući i naglasio da nije oženjen i da živi u Americi već 15 godina, ali da je došao poslovno. 2 dana kasnije se pojavio na mojim vratima, sa cvijećem i šampanjcem i zaprosio me. Nisam znala šta da kažem, pa sam pokušala da ga odgovorim, govoreći mu da me ne poznaje. A on mi je odgovorio da me je Gospod poslao njemu na Božić i da me poznaje dovoljno, a ja ću imati prilike da ga upoznam dok se ne vrati u Ameriku. Naravno da sam pristala da se udam. Mislim da smo najsrećniji na svetu. Uskoro ćemo se venčati u crkvi, a onda idemo za Ameriku. Bilo mi je teško što odjednom napuštam zemlju, ali Georgije mi je obećao da ćemo često dolaziti i da ćemo se vratiti da živimo u našoj zemlji posle nekoliko godina. Nikada ne gubite nadu. Na Badnje veče čuda se zaista događaju.